Ibi byagarutsweho na minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Prof BAYISENGE Jeanete hari mu kiganiro n'abanyamakuru cyagarukaga ku nama nkuru y'abana ya 14 izaba tariki ya 20 Ugushyingo 2020 ubwo u Rwanda ruzaba rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana. Umunsi mpuzamahanga w'umwana wahujijwe n'inama nkuru y'abana ya 14 ukizihizwa ku nsanganyamatsiko yitwa uruhare rw'umuryango mu kurinda umwana ihohoterwa rikorerwa mu ikoranabuhanga, the role of the family to fight against online child abuse. Ingingo yahiswemo cyane yatoranyijwe kubera ko muri iki gihe cya COVID byagaragaye cyane ko twakeneye gukoresha biruse n'igihe cyahise gukoresha ikoranabuhanga, kandi uko rigenda rikoreshwa ugasanga iyo ridakoreshejwe neza ubundi iyo rikoreshejwe neza ritugeza ku iterambere, ariko ridakoreshejwe neza rishobora no kwangiza abarikoresha cyane abana ko bataragira n'igihe cyo kwihitiramo. Tukaba tugira ngo kandi turusheho kumenyekanisha ko itari ikibazo kireba buri wese, kireba buri munyarwanda wese, kugira ngo tubungabunge ukwishyura ukizana ko abana bacu kandi bakoresha ikoranabuhanga. Mu butumwa yatanze Juliana Rindise uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF mu Rwanda, yatangaje ko igikwiriye ari uko buri wese akwiriye kubera amaso umwana akamurinda gukoresha internet kugera ku rwego byamugiraho ingaruka kubera imico itandukanye ahurira nayo. And we've seen during COVID that use of the internet has increased. In general, this is very often a good sign because the internet has wonderful. Twabonye neza ko mu gihe cya COVID-19 ikoreshwa rya internet ryazamutse cyane. Muri rusange twavuga ko byari byiza kuko na amahirwe akomeye yo kugeza amakuru ku bakiri bato, yabaye inzira nziza yo gufasha abana gukomeza amasomo mu gihe amashuri yari afunze. Gusa twese turabizi neza ko hari ibibi byinshi bica kuri internet, harimo nk'imico n'imyifatire itari myiza ku mwana. Kuri uyu wa gatanu rero ni igihe cy'ingenzi cyo kongera kwibutsa abantu by'umwihariko ababyeyi ko bakwiye kuba maso bakarinda abana gukoresha internet ku kigero byabagiraho ingaruka. Bityo twese dufatanije, guverinoma y'u Rwanda, imiryango itari iya leta, ababyeyi twese turinda abana bacu batekanye. Families, communities, so that together all of us, led by the children in fact, so that we can make sure that children are safe, that children are protected. Shyaka Jean Baptiste usanzwe uhagarariye abana ku rwego rw'akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yavuze ko uruhare rw'abana ari ukwirinda gutanga imyirondoro n'amafoto babiha abantu batazi igihe barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga, akaba yasabye uruhare rwa buri wese kugira ngo umwana akomeze kurindwa ihohoterwa. Iyi samiti ni samiti idufasha nk'abana, yadushiriweho kugira ngo izamure ijwi ryacu nk'abana kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza. Nanashimira minisitiri w'uburinganire n'iterambere ndetse na minsi Lisa from yourself. Ndabashimiye cyane, ndetse namwe banyamakuru ndetse n'izindi nzego zose z'abafatanyabikorwa b'iyi samiti, kuko biradufasha cyane nk'abana kugira ngo tuzamure ijwi ryacu ibashe kuba ryagera kuri rubanda, ibibazo bitwugaje bibashe kuba byakemuka, kandi nk'abana ko turi ejo hazaza heza h'u Rwanda, ibibazo byacu nibikemuka ejo hacu hazaza hazaba ari heza. Nk'intego y'uyu munsi ariyo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana mu miryango ku ikoranabuhanga. Icyo ni ikibazo cyabonetse cyane muri bino bihe bya coronavirus, aho abana bakoreshaga ikoranabuhanga ku kigero cyo hejuru, ugasanga bamwe bahuriyemo n'ibishuko ndetse n'abandi bagiye mu bintu bigiye bitandukanye bibasha kuba byakangiza ejo habo hazaza. Icyo nabasaba nuko twafatanya kugira ngo tuzamure ijwi ry'umwana. Murakoze. Inama nkuru y'igihugu y'abana n'umunsi mpuzamahanga w'umwana bizitabirwa n'abantu bakeya barimo abayobozi mu nzego za leta, abafatanyabikorwa, imiryango itegamiye kuri leta n'amadini, n'abahagarariye abana ubwabo bazahura hubahirijwe ingamba zo kwirinda COVID-19. Harimo abana 2 bahagarariye abana baba mu nkambi z'impunzi mu Rwanda, abana 4 bahagarariye abafite ubumuga bazaturuka muri buri ntara, abana 70 bahagarariye abandi bo mu bigo by'amashuri, ndetse n'abana 3 bahagarariye abandi ku rwego rw'igihugu batowe na bagenzi babo mu nama nkuru ya 13 iheruka. Buri karere kakazahagarirwa n'umwana umwe. Uyu muhango ukazabera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu. Ibarushimuwe bihoye Keve Christian, BTN TV, i Kigali.